omo sub county commander kosomo DCC oborabu sub county commissioner kosomo DCC oborabu asirieta Stanley Kamande iganyaka bagakuburia abantu bonse bali emirimo kubwa emirimo ya serikali gutwara obwamato buya n'abananchi elinde banyaka bakwariganirwa buya kingaki bakogenda omutimo kugose bagochikoritaya nigo omo Stanley Kamande kwana iga asomo iga bokogendanga bo senior chief Alfred Onchonga Nyambati Magayo kore mirimo ase emyaka 20 noyomo. Konyega siana ngono buchibu education yesise division Borabu sub county. Na kori ga siase emyaka 20 noyomo nenus onenga kiane ya ikirengo chikoritaya. Bakenya sayambu yamono anda ida se emyaka yonse na kori ga siase mopaka ga sian kongu yokwati chombe chisigi paka na ikirengo kiane ngoritaya. So ngote ambu yamono sabantu bonse na gambire asoko mbwatisia kuomega yane paka na igiringa kiyega bitukulia leo nimbato muyigo ne wako kwali ku office abantu bamndwa kwa ngiro kwali nchika binye n'abantu baminda somolembe nanche ngumuira ni nyasaye ngambi yamono yakogera kuruchinga kichi umwaka etu bugambi ubu 204 tuabeire nabwo ndochenga okolire gasi yaye buya kabisa urendire elie ya Borabu uchungire chiombe muna chiko ibua no ale amona abamu aba bakubwaterana naende bono ikire ingaki yaye yo kuchikoritaya. So mimi nasema don't go and rest. Ukienda kupumzika hautaenda mahali parefu. Umeelezewa there is a lot of roles you can pray. Enda kwa kanisa, kuna kazi ya Mungu bado iko utafanya. Katika community endelea kutumikia wananchi. Na ni kujituma hapa because most of these eroda umeona hapa you are aware hawalipi mshahara ni kujituma, but there's a blessing that comes from serving people, na hiyo blessing utaivuna if you decide to volunteer your services to the people. Wapatie advice, ingia kwa vikundi. He is an authoritative advisor, anakuambia kitu yenye ni ya ukweli yenye itakusaidia kusonga mbele even after retire. Kumbe kuna kazi, so we shall do that. Watu wengine wao wanaharibu wakati hapa na kiraoni, anaenda nyumbani na kiraoni, anavaa kiraoni yake mpaka nyumbani, anaharibu. So if I mistreat them, if I ignore them, if I abandon them, the same thing will happen during my retire. They will mistreat me, they will abandon me, and I will have a difficult time during retire. Kwa hivyo ni vizuri mkae vizuri na watoto wako, mkae vizuri na wake wako, and then you have a good time during retire. Sasa uende unyenyekee.